Ia kajaka odo masih bersenyang kabalatip kung kamadan by species abator demtring kabadan ha West Gentia Hills District. Ia kabaladep li pajba ada uba hek ubaderu menteri katanat and veterinary hakakat kandai terik unopra arjana paulai. Kelas dang terika mentagas ngi ka arpahonyo terik urempang da kaba ai kajihikai kinang oddo. Kane karukom oddo katkum kajuk bathamai lalem tagas ngi de kinang oddo haringkat kajinan lang ki doktor na katanat veterinary West Gentia Hills. Kinelam kaseng na oddo ka Gentia Livestock Butcher Welfare Association. Bat kidakor ka Khasi Gentia Butcher Welfare Association Shillong. Kilawan kanang manai kajihikai kerpang ya karukom oddo hapo ketika jaka kabadan hadem tring. Nakalian ka doktor weman hitangkan. Badai kami ikum ka mobile veterinary dispensary amlarem. Kalaitu ukum ki doktor na katanat veterinary. Kinwan jurib shuai ka jilong jingman bat ka koi ka kya juki marat haswa ban oddo eki. Kum ki doktor kin pejeru nadu ka jingyang juki marat ki jingmi juki umat na ki kmat bat ki kmut bat ka jingshet akamet. Hadin baki marat kilong ki bakoi bakya la syaban oddo eki hapo ketika jaka. Shushu kalong hadin beladap oddo kin sale saka postmortem kata banjuri penya ikido jam kum ki kronsnam ki kalai balada syamlap kino ki jingpang ka jingod ekado kanya becha kmat hadu bana penya iya ekado. Kalau penting banakal yang ki doktor jong katanat veterinary kindon baik mana kapor ban od ekado ha ketika jaka kana muni ujurip shuai ka koi kya jong ki marat. Di dokter kalau ban cek ya ke antemortem bat postmortem. Teka antemortem kadai ban cek iki masih shwa ban oddo iki. Te ni cek ya ka jinglong jong masih ini masih ya bagi syak kikia ni em. Te ngi pet ya kerukom ya jong ki kilong fracture ni em. Te ngi pet ya ke jingmi na hi umat hi umut ipet je kita ipet je jingship jongki dan ni iba kilong ki basyat baklan ki pas ki lengi ibat ba kilong ki ba bakipang dan kejipang dan ni sya iki ba ya no odok bikin odok tinantu bat adin ba la dep odok la ya ki prosedur la poi bat sya kerja kau jongka postmortem kita kemudian ban cek ya ki dok jam ipet ni cek di klong snam ni cek dia liver cek ia baru untuk ni dok jam dan ni iba jempang dan jempang de iba siki dan ni ibat badal de ila kondem tapi dok jam hino de tak kata hi kamram jam pi dokter hangit asal house iging yulti ni nismat man bagini doktor lem lang gi achua a gi mesin de yo desnya bi de klam gi mada benci gi manwa tak mesti tak cek benang. Kam tam ngejing yulti ini man idai hayau. Teman yo ga gadok ko cek benang buat mesti cek nang. Bagi nong bam dan tok tinggi. Kam tam kam kan ni mo. Kam mesti man ni. Yo man kam ni. Te wa hayau hat man hajuai kam tam gi yau chiwon le man. Gadok ko mi ini tok koi. Te yulti ban i ke kam tam gi kondisi le yo ja yo penum kam helai skor helai bor ki kam to ningi kan ki yurti i man yo yu ki chikmat man ga yaw han man lai bach wa no thit nong bam nam to ting ba ka ni to khoi to plia wa de yu bi ha thao sai khu sai snare le miet ba thao jing wai ga do le miet tem ti di de yong bru ong tem ti di ong wa ye bak la bak ether kamu pher ge system na do uri ma do thmi jing pher ka te man yo lewat ilm pembujuk melin ka teman yu teman biang ni teman boy mana kerek bo dau yu dau tip ini boleh je lebih dan dari sini sini dia sini kali ni ga ni kita di mana selong lawan ya ni teman mana ni kedok mana dari ni dah hayau di hadian hakini ki sengi ki beladap nakaliang director lokot ini bangin nyarap lem halor kini benta bangin bandang hikailam bandang ai jing hikailam ikini ki rio jongi ju hi pradkot no do jingi bran ne po Gentia Hills diklam na penslam yang tak bentang ngiru ngilaya snow tenat hi minwan nomor ngilatip syai bagani ke jaka kala apli te hakan ke sengi ngila yo hi knya konsoi ban syu pen i bani produk lam kumno kata kar kom trekam nomor ba ngi dawan da kawe ka mensem ko ba snow tenat hi
namar ka ni ka bentah ka ni ka jaka ka bagi don kini ki para dekat ki jongi bagi la yok lem ya kini ka jaka odok kan ti kini ka dei kat kum ka ka bangi ngila syam ngila dap ya mo haswa ka dei ka jaka ka biang ban ot ikidok namar haswa jong kata ka dei ka ba ngila benong mo ba kapur ka barim tu ka juk namar ngimpak yok ya kani ka slaughterhouse te kadang dei ka jit ka tu ka bangi ot mangi ka barim ka bangi tip hak ti nong wei ka bang ba ka hunting mo kala iper ba kani ka slaughtering ti namar ka tu ka jing ot ka barim ka jongi bat kani ka jing ot ka iper bon namar ba kani kalau along no ka wei ka bangi la ya rengkat bagi bor sarkar tiba-tiba kami nang mata ka kot ka khia iti ki masi ki snyang ki ba ki ot kan ti leng bagi ni ka slaughterhouse sangat harai insala ba ki pai ba nong bam do snyang la ni masi ki sayo e ka do khot ko suba namar ba karukom hi ka dei kamta shua bikin ot iki do kladon kita ka ba ki kondop e ka health check up ki ba ki la le kita ka ba ki tip muka anti mortem shua ban ot ya ka do ti kani ka jing penya kani ka jing le kani ka kom kani ka bubha e namar ngim ot shu kat kum kamon ka jongi ka bangi mon ban ot unu masi unu snyang ane mentala along la tip de ki bor badi khmi ki don ki doktor ki badi ben pe ya ka khot ka suba ya ka shat ka kot jongi tigi marak bam do kata gai wer hi ya ro ki no do masi la ni snyang ba wat hapdeng ka jing e namar ba kanu ko kam ka bangi sedang hi ka bu jing e ingi khmat tingin numsim ma ki jing e ki diki jingkot lan ndai leng bagi ni ki jing e ni sala bangin nang ya leti nak wei ka puar sa ka wei ka puar bangi ringin la ban chakri ki nong bam do hagar kom ka biang ka khot ka namar kani ka dei ka wei ka ga bangi la ban ong ba ni la ban pikir habaro ki liang ndai la dang ni khamla su ban pikir ya ka bam kanu ngin salong ki brio ki ba ko ki ba klan ni ma ka bam yo ka khot kata ka dei ka wei. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center